Te'n cyrraedd Penllanw cystadlu'r Tarw Ifanc ar y dydd Iau yn hyn yn y Sioe fawr. A Pencampwriaeth nawr te, y brydiau cyfandirol a'r brydiau cynhenid. Y ddau darw enillodd i dosbarthiadau mynd ben-ben, felly'r hen ffordd yn erbyn y glas Prydeinig. A David James o Aberteifi, nes ti weid bod ti'n meddwl mae'r hen ffordd oedd yn mynd i ennill dosbarth hynod o gryf a fe nath. Ddiw e mynd i fynd yr holl ffordd, ti'n meddwl? Mae'n darw digon da i fynd yr holl ffordd, dwi'n credu. Mae fe'n ein sy'n dal llygad. Ond mae'r glas Prydeinig fyd yn mynd ddala i dir. A mae fe'n yn darw cywir iawn sy'n cerdded yn fendigedig. Der i ni weld nawr te, be fydd penderfyniad Grant Anderson. Mae jyst yn cael un teimlad arall o'r Tarw Henffordd i weld beth yw beth. Mae'n dod nôl nawr at y tarw glas. Bach i ddau darw bach arbennig iawn. A rhai gweud. A dosbarthiadau wedi bod yn rhai hynod o gryf. Wedi mwynhau nhw fawr iawn yn gweud y gwir. Mae pob tarw sydd wedi bod mewn yma werth i weld, chymod? A dim un yn edrych mas o le yma. A'n fendigedig cael bod pob bryd yn dangos unan ar ei gorau, chymod? Mae'r tarwod yn destiny. Titha reit. Felly, Ali Jackson wedi ennill Pencampwriaeth, y defed ddoi efo'r Dutch Spotted. Fe yw yn mynd i wneud y dwbl a cipio Pencampwriaeth y Tarw Ifanc yn y Sioe fawr te. Fe'n dipyn o stori. We have our champion in the M&S sponsored Sophie Harvey sydd yn arwen y Tarw Henffordd. A'i thad George tu ôl iddi. Mae'n ei gwaith David yn dweud yna nawr, dangos yn dda dwi. Mae'n gwybod hynny, mae'r tarw. Grant Anderson yn troi ffwrdd, mae'n barod. Bendant. Ti'n be, wy'n credu felly mae'r Henffordd eitha hi? Synen i ddim? Synen i ddim, na, mae'n darw, fel o'ch chi'n gweud gynnau, mae'n darw llydan hir yn dangos i fryd ar ei orau. A maen nhw jyst yn paratoi'r cardiau coch. Fe'n dipyn o stori sy'r Tarw Henffordd mae'n ennill yn byddu? O, fydde. A fydde'n gampu nhw, achos chymod, mae nhw'n fryd sydd yn gryf iawn ar hyn o bryd, dyn nhw. Mae nhw'n fryd hynod o boblogaidd. Mae nhw mor dawel yn dyn nhw. Mae'n gymaint o beth. A cyn i Grant Anderson, ddewis i Pencampwr. Mae am anerch y gynulleidfa sydd yma nawr i sôn chydig bach am i resymau o bosib pan bod wedi mynd am y Pencampwr. Felly dewch yn ei glywed beth sydd gan Grant Anderson i weid. I'd just like to firstly say thank you to the Royal Welsh again for inviting me to judge this class of native junior bulls and continental junior bulls. The championship today has been phenomenal. Every bull that's been presented forward to me has been very true to breed. The native bull I pull forward is the Hereford here. An absolutely outstanding bull of his breed, and the qualities shine through him. He's good in every way. He's maybe as good a Hereford bull as I've ever seen. The continental champion being in the British blue, he's again just as breed type for everything you'd ever ask for. This bull's got style, locomotion and quality. Probably one of the hardest classes I think I'm maybe going to have to judge in my time, I think, possibly here. But this is two great cattle in front of me here today, and you've both done yourself proud. I'm now going to champ out my champion today. Wel, glywch chi hynna. Glywch chi hynna, Grant Anderson. Yn gweud un o'r dosbarthiadau anodda. Mae wedi gwffod i feirniadu erioed. A mae wedi mynd am y glas Prydeinig o drwch blewyn dybiau i. Achos fel wedodd e Dafydd, un o'r Tarw Henffordd gorau mae wedi weld yma. A falch clywed o'r un farn o fyny. Yn bendant, ie, odi. A drychwch, mae gyda chi darw glas Prydeinig sydd, odi, a steil da fan hyn, a sydd yn cerdded yn wych, a, odi, ond yr Henffordd to fyd, y dal yn dal llygad, a... Falle mae jyst cywirdeb y glas math a hun y diwedd, y ffordd oedd e'n symud, nath e sôn yn dod am y cerdded y locomotion fel wedodd e. Mae e'n cerdded yn rhwydd iawn am darw mor ifanc sy'n cario gymaint o bwysau. Mae e wir yn un am y dyfodol. A bennant, na beth, mae'n edrych amdano fan hyn, maen nhw'n mlaen i'r dyfodol i fridio gwertheg, felly mae'n holl bwysig fel popeth yn gywir yn nhw, chi'n modd? Na, llongorchiadau mawr iawn, felly Alistair Jackson a'r teulu, fel am Sioe. Llongorchiadau iawn. Y Tarw glas Prydeinig wedi cipio Pencampwriaeth
Tarw Ifanc yn y sioe eleni. Champion coming. Well, Alistair, congratulations once again, mate. Thank you. No, Incredible show. Yeah, no, it's been good. Been good. What's so special about him, do you think? He's just one of them bulls. He knows he's good. You know, he does show himself off well, and that's a fortunate thing about it. It's hard to breed in him, but he kind of knows he's a good bull. So. One for the sales? Yeah, we'll maybe get him hopefully sold privately first, but obviously we're an auctioneer. You know, we do try and take him to Carlisle. So if not, it'll be January in Carlisle. How much do you want for him? It's priceless. Priceless. No, many congratulations. And Grant Anderson, the judge. Congratulations, if I can get my words out, on a cracking job, not just today, but the other day as well. No, Have you enjoyed it? I've absolutely loved it. It's been a privilege to be asked to come down here and judge such a prestigious show. And the quality cattle on offer has been second to none. It was a tough decision, I think, because that Hereford bull is something quite special, but it just shows how good he is. Well, this bull, the style and what he uses throughout him and breed type is, for a bull to carry as much muscle and have the locomotion, the type of him is, and he handles, it's unbelievable. Yeah. Just exactly what you look for in a modern day British blue. Wonderful job. Thanks for coming down to Wales, all of you. Safe journey home to you all. A diolch yn fawr iawn. It's great to have you here. Diolch yn fawr iawn.